Nguhaye ikaze mw'idonido yacu y'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe kukuburana ubujurire aho Madamu Ingabire Victoire Umuhoza na Maître Gatera Gashabana bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rufunga Ingabire Victoire Umuhoza iminsi 30 y'agateganyo mu igororero rya Nyarugenge riri imageragere. Iriburanisha rikaba ryabaye ku itariki 4 Kanama aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari rwo rwaburanishije iri iburana ku bijyanye n'ubujurire. Nkwibutsa ko Ingabire Victoire Umuhoza haregwa ibyaha 7 akaba yanatanze impamvu 8 hasaba ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyateshwa agaciro agakurikiranwa adafunze. Ni mu gihe bushinjacyaha bwo bwerekanye ko hari impamvu zikomeye zituma akwiriye gukurikiranwa afunze nk'uko byemejwe n'urukiko rwa mbere. Ingabire Victoire akaba akurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabo ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa hicengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabo ubutegetsi buriho ndetse n'icyo kwigaragambya. Nyemerera ahangaha twinjirane ku rukiko rwisumbuye ruri Nyamirambo. Ukihagera uhita ubona icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, inyundo ikoreshwa mu rukiko, amabara agize ibendera ry'igihugu ndetse n'amagambo agira ati ingoro y'ubutabera, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Wakomeza imbere winjiyemo neza ukabona amagambo y'ihumure avuga ko ubutabera butangwa mu izina rya rubanda. Ikaze mw'idonido ku buryo burambuye. Ubundi ku isaha y'isa 2:50 nibwo habayeho kwinjira kw'abantu bagiye batandukanye bagasakwa. Mbere yaho ntago byari byemewe kuba umuntu yakwinjira, umuntu yajyaga kwinjira akamubwira ati baburetse gato. Ubundi mbere yuko nanakubwira kubijyanye no kwinjira no kubundi urukiko rwose rwari rurinzwe, yaba polisi y'igihugu yari hari ku bantu bari bahari babonye byinshi, kuko hari n'abashinzwe abagororwa cyangwa se abazwi nk'abaseroveya, niko bantu bajya bavuga ariko n'abacungagereza mu kinyarwanda cyiza, aho bari benshi cyane. Ndetse aho ngaho kwinjirira ni polisi y'u Rwanda yarimo isaka abantu barimo kwinjira. Ku isaha y'isa 2:50 mbere yaho abantu benshi bari bahageze, harimo abanyamakuru. Kigaragara nuko uru rubanza nanone ntabwo rwari rwamenywe n'abantu benshi, ahubwo ni bake, ni bamwe n'ubundi bagiye bitabira na mbere. Aho ku isaha y'isa 3 habayo kwinjira mu cyumba cy'iburanisha, ariko mbere yo kwinjira mu cyumba cy'iburanisha mu minota 10 yabanje nuko winjira aho bagusakira ugakata werekeza ibumoso bwawe ukarombereza imbere ukagera hanze usa nk'usohoka. Wamara gusohoka hanze y'aho ngaho mu cyumba cy'iburanisha, kuko ni ibyumba bigiye bikurikiranye bigiye bitandukanye, hari akazu kari hanze abantu bategererezamo. Bamwe twagiye twicaramo, abandi bahagarara hanze. Ndetse inzego z'umutekano zari zihari, yaba bambaye impuzankano yaba batayambaye, ndetse byagaragaraga ko rwose hari n'ituze cyane, kuko byari bibujijwe kwinjira. Nyuma yaho gato, mbere yuko saa 3 zigera, nibwo Madamu Victoire Ingabire Umuhoza yazanywe yinjizwa mu cyumba cy'iburanisha. Yinjira aciye aho inteko iburanisha inyura, ku mwenda w'iroza w'ikanzu ndetse na esharupe nayo y'iroza, amapingu mu ntoki ndetse n'igikapu cye. Rwose yanakomezanyije kuva yahera kuburana ku bijyanye n'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ni nacyo gikapu yari afite rwose mu biganza, igikapu kirimo amadosiye ye, impapuro ndetse n'ibitabo bigiye bitandukanye. Nuko rero ku isaha y'isa 3 habaho kwinjira mu cyumba cy'iburanisha, ariko mbere yuko abantu binjira mu cyumba cy'iburanisha habaye akantu kameze nka insida gato, aho umucungagereza bisa nkaho wari ukuriye operasiyo y'aho ngaho yegereye abanyamakuru, arababwira ngo ntabwo byemewe kwinjirana kamera n'amatelefone. Mu gihe atarasoza igitekerezo cyangwa se icyifuzo cyangwa se ibwiriza yaratanze, haba haje umufande wa polisi aravuga ati abanyamakuru bari hano nabahe? Abanyamakuru turamanika. Nuko arangije ati murabizi ko bitemewe gufatira amashusho
mu rukiko mutabiherewe uburenganzira n'umucamanza. Ati ndizera ko ibyo mubizi. Abanyamakuru bati yego. Arangije aravuga ati ngaho twinjire. Urumva ni akantu kabaye gusa nkaho inzego zivuguruzanya, nuko abanyamakuru barinjira. Bamaze kwinjira baricara. Victoire Ingabire Umuhoza yari yicaye ku ruhande rw'iburyo ku ntebe ibanza, ariko ku mpera yayo nanone ku ruhande rw'ibumoso rw'iyo ntebe niho yari yicaye, yicaranye na Maître Gatera Gashabana. Bari kugenda baganira gake gake, bafite n'impapuro hamwe n'ibitabo byuzuyemo amategeko n'ingingo zigomba kubarengera. Nuko ku isaha y'isa 3:04 habaho kwinjira kw'abashinjacyaha. Abashinjacyaha barinjira rwose babiri. Ikigaragara nuko hari intebe imwe, habahinjiye babiri. Habaho kubashakira intebe, ariko bisa nkaho n'ubundi binjiranye n'iyo ntebe, nayo bayitera ku ruhande rwose. Baricara abashinjacyaha rwose ubona batuje. Umugabo yicaye ku ruhande rw'ibumoso, umumama cyangwa umudamu yicara ku ruhande rw'iburyo. Nuko ku isaha y'isa 3:06 umucamanza aratangira. Mbere yuko atangira yabanje gusaba Victoire Ingabire Umuhoza n'umwunganizi mu mategeko ko bigira imbere gato. Bigira imbere, begera icyo nakwita nk'ameza y'ababuranyi, bahagararaho. Madame Victoire Ingabire Umuhoza ajya ku ruhande rw'ibumoso, ategura impapuro. Maître Gatera Gashabana ajya iburyo, ndetse ashyira computer aho ngaho, ibitabo byose batereka aho ngaho. Batangira kugenda barobanura impapuro ingingo ku ngingo, bagenda babishyira ku murongo. Ku isaha y'isa 3:07 nibwo Maître Ntaganda yinjiye. Uyu akaba ari perezida fondateri w'ishyaka rya PS Imberakuri. Arinjira. Amaze kwinjira nawe aricara. Impamvu mugarutseho nuko ari umwe mu bantu baba hafi Madame Victoire Ingabire Umuhoza, yitabira urubanza rwe aho rwabereye, ndetse bakaba baragiye banafatanya mu bijyanye na politike. Ahangaha hari n'urwandiko rw'inzira basohoye, roadmap y'uburyo hakabaye habaho ibiganiro. Ni byinshi bagiye bakorana mu bijyanye na politike. Niyo mpamvu nari mugarutseho, nawe aba ari umuntu uba witezwe muri uru rubanza kuba yarwitabira. Nawe abarinjiye aricara. Umucamanza baratangiye ati ahangaye ikigiye kuburanwa nuku bijyanye no kujurira icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Maître Gatera Gashabana aratangira avuga ku kuba umwanzuro w'ubushinjacyaha ngo wakererejwe ugashyirwamo ku itariki 3 Kamena 2025 mu ijoro, no kuvuga ku isa 3:06 z'ijoro nibwo ngo umwanzuro w'ubushinjacyaha wakerejwe ndetse unashyirwamo izo saha. Ndetse ngo ahangaha Maître Gatera Gashabana yanavuze ko ngo uregwa asubiza nyuma y'iminsi 5 abonye uwo mwanzuro w'ubushinjacyaha. Ahita avuga ko bananditse n'ibaruwa igaragaza impungenge asaba kwiburanisha rikorwa, ariko habanje kurebwa ku myanzuro yatanzwe. Ubushinjacyaha bwo bukaba bwavuze ko ibaruwa yashyizwemo na Maître Gatera Gashabana ko yagendeye ku ngingo ngo zitajyanye n'ibyo asaba urukiko. Avuga ko uregwa n'umwunganizi we mu mategeko batakabaye bazana impaka kuri icyo cy'umwanzuro washyizwe muri systeme, kuko ngo bakibona ubujurire ngo bahise bakora ibijyanye n'uwo mwanzuro, ariko ko ngo nta tegeko bishe kuba babishyizemo ku itariki ya 3 Kanama 2025. Umucamanza akaba yahise afata ijambo avuga ko ngo hari ingingo 8 ngo z'ubujurire, ndetse anasaba icyo bifuza, anasaba kugira icyo bavuga ku cyo bifuza ni iz'ubujurire bwa Victoire Ingabire Umuhoza ndetse n'umwunganizi we Maître Gatera Gashabana. Gashabana akaba yahise avuga ngo yarategereje ko ubushinjacyaha busaba imbabazi kubwo gushyiraho umwanzuro muri system bukerewe mu ijoro rya tariki 3. Akomeza avuga ko ngo uregwa ngo atabonye umwanya wo kwiga ku rubanza cyangwa ku mwanzuro w'ubushinjacyaha. Aha iyo bavuze umwanzuro ni inyandiko itangwa n'uruhande runaka isubiza ibyatanzwe n'urundi. Aha byumvikane neza ko Madame Victoire Ingabire Umuhoza na Maître Gatera Gashabana batanze ubujurire, maze ubushinjacyaha bukabwigaho, bwarangiza bwo bugatanga umwanzuro bitewe n'ibyatanzwe n'umuburanyi ndetse n'umwunganira. Aha Maître Gatera Gashabana yahise abaza umucamanza impamvu urukiko rwakiriye umwanzuro w'ubushinjacyaha wakerejwe. Abashinjacyaha anga Maître iyo abivugaga abanyuzagamo rwose bakisekera. Maître Gatera Gashabana asaba ko umwanzuro ngo utakwemerwa n'urukiko.
asabwa kuvuga itegeko ashingiraho. We avuga ko ababurana ubundi bakabaye bangana, avuga ko ngo ubushinjacyaha bukwiriye kwihanangirizwa ngo batazongera gukora ibintu nk'ibyo, ndavuga abashinjacyaha, ndetse ko bwireguye nk'aho nta cyabaye. Ahangaha abashinjacyaha bakaba bamurebaga bakareta barebana bakanyuzamo bakamwenyuramo gake. Nyemera ahangaha ngufashe kubyumva neza. Maître Gatera Gashabana akaba yashingiye ku ngingo ya 75 y'itegeko yerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ijyanye no kumenyesha ukekwaho icyaha dosiye ku ifunga ry'agateganyo, ndetse n'iya 87 igena uburyo n'ibihe by'ubujurire ku cyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo. Avuga ko ngo ubushinjacyaha bwagombaga gushyira muri systeme umwanzuro wabwo byibuze hasigaye iminsi 5 kugira ngo uyunganira bisuzume, bityo ko uwo mwanzuro ubwawo ngo wateshwa agaciro. Mu gusubiza kuri iyo baruwa, ubushinjacyaha bwavuze ko ngo ibyo bwakoze ngo biteganywa n'ingingo y'184 y'iryo tegeko ivuga ku gusubiza umwanzuro w'ubujurire, igira iti uregwa mu bujurire akora umwanzuro mu buryo bumwe n'uwajuriye. Umwanzuro wo kwiregura usubiza kuri buri kibazo hakurikijweho urutonde rw'ibibazo byagaragajwe n'uwajuriye ndetse n'ibyo asaba urukiko. Ubushinjacyaha bukaba bwavuze ko iyo ngingo ngo itateganyije igihe ntarengwa cyo gusubiza ku mwanzuro w'ubujurire, bityo ko ibyo bwakoze ngo bitanyuranyije n'itegeko, kandi ko ngo izindi nzira ziteganywa n'itegeko zo kumenyesha uregwa byibura mbere y'iminsi 5 ngo byakozwe mu rukiko rwa mbere. Umucamanza yavuze ko ngo iby'ubwo busabe bwa Ingabire Victoire n'umwunganizi we urukiko ruzabisuzuma rukaba rwabifataho icyemezo. Ingabire Victoire akaba yahise aha urukiko impamvu 8 zatuma afungurwa akaba yaburana adafunze. Nyuma yo kujya impaka kuri iyo baruwa, urukiko rukaba rwatangiye kumva Ingabire Umuhoza Victoire asobanura ku mpamvu 8 yatanze zatuma hafungurwa by'agateganyo ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, nacyo kikaba cyanateshwa agaciro. Impamvu ya mbere Ingabire Victoire Umuhoza yagaragaje hari nayo yise iy'ingenzi, ngo bayise kutubahiriza ubusabe bw'urukiko bukwiriye, aho yagaragaje ko ngo hakurikijwe itegeko rigena ububasha bw'inkiko. Aha bavuga ko ngo Ingabire afatwa ingingo y'106 yashingiweho mwenyuranyije n'itegeko nshinga, kuko ngo urukiko ngo ari rwo rwategetse ubushinjacyaha kumukurikirana aho kuba ngo ari bwo bwagombaga kubyibwiriza. Ingabire n'umwunganizi we bakaba bagaragaje ko nyuma yo kubona iki kibazo baregeye urukiko rw'ikirenga basaba ko iyo ngingo ngo inyuranyije n'itegeko nshinga ingingo ya 62 yakurwaho, basaba ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rusubika iburanisha kugeza aho urukiko rw'ikirenga rubifasheho umwanzuro, ariko urukiko rurakomeza ndetse rufata n'icyemezo ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kuri iki ubushinjacyaha bukaba bwagaragaje ko nta cyari kubuza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuburanisha urubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, kuko uretse kuba Ingabire n'umwunganira batarigeze bakurikiza amategeko ngo baregere ingingo y'itegeko inyuranyije n'itegeko nshinga, ngo urubanza ngo rukaburanwa ndetse rukanapfundikirwa, ndetse rukaba ngo rwaranafashweho icyemezo cyo kuba rwafunga Ingabire Victoire Umuhoza iminsi 30 y'agateganyo mu igororero rya Nyarugenge riri imageragere. Ubushinjacyaha bukaba bwavuze ko kuva igihe yafatiwe kuva ku itariki ya 19 Kamena 2025 kugeza urubanza ruburanwa ku itariki ya 15 Nyakanga 2025 ngo batari barigeze bagaragaza icyo kibazo cyangwa ngo baregere iryo tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga, ahubwo bikagaragara ko ikirego bagitanze ku itariki ya 17 Nyakanga, bityo ko nta cyari kubuza urukiko gufata icyemezo kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Bakaba kandi bwanagaragaje ko urukiko rwa mbere impamvu rwashingiyeho rumukatira gufungwa by'agateganyo ngo rutashingiye kuri iyo ngingo, ahubwo rwashingiye ku mpamvu zikomeye zagaragajwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Twinjiye mu idonido, urumva ko natangiye kugenda nkubwira ku bijyanye n'impamvu Ingabire Victoire Umuhoza yatanze zatuma afungurwa akaburana adafunze, ndetse n'icyo ubushinjacyaha bwagiye
bubivugaho. Turakomeje tugeze ku mpamvu ya kabiri. Ingabire Victoire Umuhoza akaba yavuze ko ngo gukurikirana icyaha cyashaje ngo nabyo biri mu byabayeho, aho yavuze ko ngo hari ibyaha ubushinjacyaha bwamureze kandi akurikije ibiteganywa n'itegeko ngo byarashaje. Aha yavuze icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha kiri mu byaha byoroheje kuko gihanishwa igifungo kitarenza amezi 6, kikaba ubusaze bwacyo buba nyuma y'umwaka umwe, kandi kikaba hari ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru ku itariki 12 Ukwakira 2021. Ikindi cyaha yavuze ko cyashaje ni icyo gucura umugambi wo kwigaragambya, akaba ngo yarakibajijweho muri 2021 ndetse imyaka 3 yikurikirana ikaba ngo yararenze, bityo akaba ngo avuga ko ngo nacyo cyashaje. Metere Gatera Gashabana yavuze ko ngo urebye no mu mwanzuro w'urukiko rwa mbere ngo umucamanza yavuze ko ngo nta kigaragaza ko wagerageje gukora ibikorwa nk'ibi ngo bitaba bikimurimo. Ahavuga ko ngo ibyo ngo ari ibitekerezo bwite ngo bitari gushingirwaho ngo kuko atagaragaje ko ngo ibyo bitekerezo ngo akibifite, ndetse ko umucamanza ngo nta nicyo yagaragaje yashingiyeho abyemeza usibye ngo kuba ubwe we yarabyitekerereje. Mu gusubiza kuri ibi, ubushinjacyaha bwavuze ko ngo ibyo byaha bitashaje kuko ngo itegeko riteganya ko igihe cy'ubusaze bw'icyaha gitangira kubarwa kuva igihe igikorwa cya nyuma cy'icyaha cyakorewe. Bugaragaza ko ngo ibyo ngo yatangaje kuri YouTube bikiriho ko bityo icyaha kitarasaza. Impamvu ya gatatu yatanzwe na Madame Victoire Ingabire Umuhoza yavuze ko ari ibyaha ngo byashingiweho kandi ubushinjacyaha butarabitangiye impamvu zikomeye, ari byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda no kugirira nabi ubutegetsi buriho. Aha yavuze ko ubushinjacyaha ngo buterekanye aho ibyo bikorwa yabikoze, bityo ko nta mpamvu ngo zikomeye zabyo ngo zagaragajwe. Havuga ko ngo batanze impamvu ngo gucura umugambi wo guteza imvururu muri rubanda kandi icyo cyaha atarakirezwe. Yavuze ko hashingiwe ku buhamya bwa Gaston Munyabugingo watangaje ko yari afite iyo migambi, ariko we avuga ko ngo hatari gushingirwa ku buhamya bw'umuntu wari ukurikiranyweho ibyaha ndetse ngo akanatoroka ubutabera. Ikindi yavuze nuko ngo amajwi yashingiweho ngo hari ayafashwe binyuranyije n'itegeko ndetse ko ngo hari ayashingiweho kandi Ingabire avuga ko ntaho ahuriye nayo, ndetse ngo harimo n'aya majwi yabitabiriye amahugurwa. Naho ku kijyanye na Gaston Munyabugingo, ahangaha Ingabire Victoire Umuhoza hari inkuru yanditswe n'Igihe yazanye mu rukiko, ndetse iyo nkuru yayizanye iri ku rupapuro hipurintinze, aho yavugaga ko uyu Gaston Munyabugingo yafashwe na RIB atorotse ngo agiye kwifatanya na RNC kuba ngo bahungabanya umutekano w'igihugu. Avuga ko ngo umuntu nk'uwo rwose ngo atakabaye umutangabuhamya ngo ibyo avuga ngo bibe byashingirwaho. Aha ubushinjacyaha bwo bwavuze ko ngo bwagiye bugaragaza impamvu zikomeye kuri buri cyaha bwamureze, ndetse ko ari byo urukiko rwanashingiyeho rufata umwanzuro. Ikindi bwavuze ko ku buhamya bwa Munyabugingo itegeko ryemera ko umuntu wese ufite uruhare mu cyaha ashobora kwibwiriza akaba umutangabuhamya kandi ubuhamya bwe bukaba bwakwemerwa. Naho ku kijyanye n'amajwi, ubushinjacyaha bukaba bwagaragaje ko ingingo ya 20 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, amajwi yafashwe n'umutangabuhamya ngo kwari ukugira ngo amenyekanisha ibyaha biri gutegurwa bigamije guhungabanya umutekano, bityo ko atari kubura gushingirwaho nk'impamvu zikomeye. Indi mpamvu Ingabire Victoire Umuhoza yatanze no kuba urukiko ngo rwarashingiye ku mpamvu zikomeye zitagaragaza uruhare rw'uregwa mu gukora ibyaha, aho yavuze ku bijyanye no gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no kujyamo ko hatagaragajwe uruhare rwe, kuko amahugurwa yavuzwe yo guhirika ubutegetsi mu mahoro ngo atayitabiriye, nubwo yitabiriwe n'abantu b'inshuti ze cyangwa basanzwe barabayoboke b'ishyaka rye ngo rya Darufa Umurinzi, ishyaka ritaremerwa mu Rwanda. Aha ubushinjacyaha bwerekanye ko Ingabire ubwe ashaka gutandukanya itsinda
ry'abahawe amahugurwa yo guhirika ubutegetsi n'ishyaka rye ngo ritemewe rya Darufu Murenzi kandi atari byo kuko hari n'umutangabuhamya wakoraga iwe yahaye uburyo bwo kwitabira ayo mahugurwa amubwira ko ari ayo kwiga icyongereza ngo yayageramo agasanga nayo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi buvuga ko nta kuntu ayo mahugurwa atarayazi. Ku mpamvu ya gatandatu aho Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko nta mpamvu urukiko rwa mbere rwashingiyeho ku cyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha cyo kugirira nabo ubutegetsi buriho. Ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko hari message yandikiranaga na Sibomana Sylvain aho bamwitaga mukecuru ariko buvuga ko nta mpamvu yo kubivugaho byinshi kuko ngo bizaburanwa mu mizi y'urubanza, aho yavuze ko ahangaha rwose umushinjacyaha yavuze ko ngo hari byinshi, hari ibimenyetso byinshi bafite bazagaragaza mu rubanza. Buti ku bijyanye no gucura umugambi urukiko ku rwego rwa mbere rwarabisuzumye ndetse rusanga impamvu ubushinjacyaha bwari bwagaragaje kuri iki cyaha ari impamvu zikomeye kandi zagezweho zituma Ingabire akekwaho kuba yarakoze iki cyaha. Ku mpamvu ya karindwi ijyanye nuko ibimenyetso byabonetse mu buryo butemewe n'amategeko, ubushinjacyaha bwavuze ko atagaragaje ubwo buryo butemewe n'amategeko ubwo ari bwo kuko audio bavuga ko ngo zitabonywe bikurikije amategeko. Ingabire ngo atazihakana, bwavuze ko uregwa n'umwunganizi we bari gushaka kwinjira mu mizi kandi atari cyo kiri kuburanwa kuri ubu. Buvuga ko ubwo bwabyirinze ahubwo bwagaragaje impamvu zikomeye Ingabire akwiriye kuba yaburana afunze. Ahangaha rwose ku bijyanye na audio Ingabire Victoire yaje no kugira ikintu abivugaho ndaza nabyo kuba nabikubwira. Ingingo ya 8 yatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza avuga ko ngo atakabaye afunzwe by'agateganyo ngo nuko ngo ariko ngo adashobora gutoroka ubutabera. Ibi akaba yabishingiye ku kuba nyuma yuko ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika ngo yakomeje kwitabira urukiko aho yatumizwaga ndetse ko yanasabye kujya gusura umuryango hanze y'igihugu akabyangirwa ariko ngo akaba yarubashye icyo cyemezo ntagende. Ahangaha ubushinjacyaha bwo bwahise buvuga ko ngo atakwemererwa gufungurwa by'agateganyo kuko ibyaha ngo akurikiranyweho bikomeye birimo n'ibifite igihano kirenza imyaka 5. ngo ahangaha ngo ashobora kuba yatoroka ubutabera. Butitwe nk'ubushinjacyaha dushingira ku buremere bw'ibyaha uregwa akekwaho kuba yarakoze, bikaba byanashingirwaho nk'impungenge z'ubutabera ko aramutse akurikiranywe ari hanze yatoroka ubutabera. Ikindi ubutabera bwagaragaje nuko ariko ngo ashobora kubangamira iperereza kuko yavuze ko afite inshuti zitabiriye amahugurwa yo guhirika ubutegetsi, akavuga ko ngo abafashwe ari bake kuko ngo yitabiriwe na 26. Uvuga ko ahubwo ngo abaye umunyarwandakazi mwiza yamenyesha ubutabera abo bandi bitabiriye amahugurwa barimo ngo nuri hanze kugira ngo nabo ngo babe bakurikiranwa. Ahangaha harimo uwitwa Hasumuta wakomeje kugarukwaho hano mu rubanza ndetse no mu manza zagiye zibanza. Rwose ahangaha umushinjacyaha yavuze ati rwose Ingabire aramutse abaye umunyarwandakazi mwiza yatumenyesha n'abandi aho bari kwidegembya bakaba batabwa muri yombi. Ahangaha Ingabire yaramaze gutangaza ko hafashwe 7 mu barwanashyaka be kandi amahugurwa yaritabiriwe n'abantu 26. Umushinjacyaha ati mu gihe yaba yidegembya hano hanze ashobora kubangamira n'iperereza, tukumva akomeje gufungwa by'agateganyo byatuma iperereza rirangira neza. Ahangaha urumva ko ingingo 8 zose cyangwa se impamvu 8 zizatuma Ingabire aburana ari hanze yari yatanze zari zimaze kugibwaho impaka, aho nakubwiraga ku bijyanye n'ibyo Ingabire yavugaga n'umwunganizi we ndetse n'ubushinjacyaha nabwo bukaza bugira icyo bubivugaho. Nyuma yo kwiregura byasaga nkaho n'ubundi ari ibyavuzwe mbere hagaragazwa impamvu zitandukanye ngo yaba ari kuri Ingabire Victoire ndetse n'ubushinjacyaha. Aho Ingabire yavuze ko ngo adakwiriye kuburana afunze ngo kuko hari ngo bitarakurikijwe. Nyuma yaho ku isaha y'isa 7:6 yasafata ibitabo n'impapuro ajya kwicara.
Maître Gatera Gashabana niwe wasoje avuga ko ifatwa rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza, akagaragaza ko ngo yaraye abazwa ijoro ryose ndetse ko byabaye ngo huti n'ibindi byinshi yagiye agaragaza byatuma umukiriya wafungurwa, birimo imbabazi yahawe na Perezida wa Repubulika, akubahiriza ibyo yasabwe byose, ndetse ko igihe cyose ngo bamukeneye ngo yarabitabye, ndetse n'ibindi byinshi yagiye atangaza. Aha akaba yanongeyeho ko ikosa ryabaye kandi ryakozwe mu rubanza rwa mbere, ko ngo ari uko urukiko rwabonye urw'ikirenga rwararegewe ngo niruhagarike ikirego rwo rukaba rwarirengagije ibyagombaga gukorwa. Aha ni ibyo Maître Gatera Gashabana yavuzeho, ariko umushinjacyaha yahise ahaguruka avuga ati atahangaha ni ku bijyanye n'ubujurire bw'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, niba yakomeza gufungwa cyangwa kuba yafungurwa, ati naho ibijyanye n'ibyaha rwose n'ibindi byose ngo azabihamywa n'urukiko. Bisa nkaho yabivuze asa nkaho yamaze guca urubanza. Nuko nyuma nibwo ubushinjacyaha nabwo bwakomeje buvuga ko ngo kuba Ingabire akurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha binyuze muri video yo kuri YouTube, ngo aho kuba gucura umugambi wo gutangaza amakuru y'ibihuha, ahangaha bakaba basabye imbabazi ko kuba biteranyije inyito, kuko ahangaha Madame Victoire Ingabire Umuhoza naho yari yagizeho dute, anabivugaho aravuga ati ese ko aba bari kunshinja ku bijyanye no gucura umugambi wo gutangaza amakuru y'ibihuha, kandi iki cyaha kikaba kitari mu byaha bandeze, ahubwo bandeze ku bijyanye no gutangaza amakuru y'ibihuha, ati urumva ko ngo bari kunyuranya. Ahangaha rero ubushinjacyaha nabwo bwahise bugira icyo bubivugaho, ndetse Maître Gatera Gashabana niwe wasoje asaba ko rwose umucamanza yakabaye areba impamvu ubushinjacyaha bwategereje imyaka 4 bukabona gukurikirana Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Asoza agira ati ubwo bivuze ko bwategetswe n'umucamanza cyangwa se n'urukiko. Aho niho Maître Gatera Gashabana yasoreje, bisa nkaho ari nawe wasoje ibijyanye no kuburana ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Nyuma ya Maître Gatera Gashabana nibwo ku isaha y'isa 7:16 nibwo umucamanza yahise atangaza ko apfundikiye iburanisha rya tariki 4 Kanama 2025 kwisomwa ry'umwanzuro w'urukiko rizaba ku itariki ya 7 Kanama 2025 ku isaha y'isa 9 z'umugoroba ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri i Nyamirambo. Akimara kuvuga atyo nibwo nagiye kubona mbona abanyamakuru bamwe barahagurutse, ubwo bivuze ko bamwe bari bagiye kuba bagira ibyo bavuga, kuri bamwe bahagarara bakagira ibyo batangaza bitewe n'ibyavugiwe mu rukiko. Bagihaguruka mbona barabahagaritse, umwe mu bari bashinzwe operasiyo ku bijyanye no kuba bageza Victoire Ingabire Umuhoza ku rukiko no kumusubiza ku igororero rya Nyarugenge, byase bigaragara nkaho bateguye ko aho abantu bagombaga gusohokera atariho bari busohokere, bahita bategeka ko bari busohokere mu muryango winjiriramo inteko iburanisha, ndetse ko hari habaye akantu ko gusa nkaho basakuza mu rukiko. Umucamanza ahita avuga ati mwibuke ko tukiri mu rukiko, turacyari mu rubanza. Abantu bahita mbona baragarutse baricaye. Bamaze kwicara nibwo hategerejwe impapuro cyangwa se byabaye inyandiko y'iburanisha. Madame Victoire Ingabire Umuhoza arabanza arasinya, Maître Gatera Gashabana arasinya, umushinjacyaha w'umugabo nawe arasinya, w'umudamu arasinya, ku mpapuro zirenga 25 barasinya, ndetse n'umucamanza nawe arasinya. Akimara gusohoka nibwo Ingabire Victoire Umuhoza abantu bakire rwose mu rukiko, hahise haza umudamu w'umucungagereza afata amapingu arayamwambika, nuko biba birabaye. Mu bihe bitandukanye mu rukiko imbere cyangwa se mu cyumba cy'iburanisha, abacungagereza bagendaga batambukamo bareba niba hari abantu bafashe amafoto bari gufata cyangwa amashusho n'ibiki, ariko n'ubundi ntabwo byabujije bamwe kubikora. Bamwe babikoze, ariko kubera ko nubundi biba byabujijwe nta mpamvu yo kubikora. Nuko rero mu mwenda w'iroza Madame Victoire Ingabire Umuhoza yambikwa ipingu, akomeza yicaye mwaho ngaho. Abantu barabanza barasohoka, bamwe nubundi ntabwo ari bamwe, ni bose baciye aho inteko iburanisha nayo yaciye isohoka cyangwa se igenda. Abantu barasohoka bajya hanze barategereza, nuko
bitewe n'uko imodoka yazanye Madame Victoire Ingabire Umuhoza bigaragara ko igendamo cyangwa se igendwamo na benshi cyangwa se abafungwa cyangwa se abagororwa benshi, yari arimo ari umwe, nuko bamwinjizamo inyuma bahita bafungaho. Nta muntu rwose wabashije gufata amashusho ari kwinjira kuko byari bikomeye cyane. Nuko birangije imodoka irasohoka rwose, ku bacungagereza benshi bacunze umuntu umwe irasohoka rwose, nuko iramukomezanya. Ngayo nguko ngibyo bimwe mu byari bigize idonido yacu y'uyu munsi. Twongere duhure hamaze gusomwa umwanzuro ku itariki ya 7 Kanama 2025. Iyi ni imbarutso ya demokarasi.